vau thani som pakhat ni lai ni kan lo thleng ve le ta a khovel thu thar langsar jinga middle east in dona mi pui ngai venala ni mek zela hemi chungchang hi tun tuma hian kan han ngai thla ho le dona o ngai thak tak tak mai han lak le rep mai tiang in dolai ani boka like rep mayang ole kan lut ngal anga tun tuma po hianin kan mizo tonga han le chua han chiar khacha kom vio ma se kan hun nei ten an zir lova kan han dam thalo bok nen ritang pik vio maya o te po ngai thak a rom le vio mai thaya ti hian kan han enanga kan soingal muk mai turanga yang o ole indo ni som pani na ani tareng mai ni som pani chung indo ani ta ni kumlam khan Israel le Iran khan ni som pani chung kha han lo in bei ton to atop ni khan B2 bomber te khan boman thla ka GBU 57 massive ordnance penetrator MOP anti kha lein hnuai bunker khor chiat na khovelina chutiangang bunker khor chiat na boma nei zinga thaber le thokna bernia soi hania pound sing thum je taritani nge kha Iran lei hnuai nuclear siam na mun nia an ngaya khanin US khan an thak dom maya thokna rem takani chuta US ruap man na in Iran le Israel khan in ka hai kha an nei ta in dau kha top chun zom ta ani kha ni kumani som pani chungan in dau kha he tun tuma hian ni som pani na in dau an kal vele ta chu nia in dau ti top lam soi hala ni lova han soi bera chuan Donald Trump khanin a top nai mai thei a ti chau khania engti ga nge top don tia mi de ten an zo khan a chang thei chuang lo chuti lai chuan Iran hian kan bom kan heavy missile anti kan bom rit ber mai kan missile nei zinga a rit le a thokna ber tur kan mang nai don ani tin US Israel an vo khur ani kha hi tun he thu kan bo chailai thleng hi chuan Iran hian an la ka chua om hriat ani lova Iran hian drone an nga turu mai boka rocket te US Israel lampo an boi ve vio ani hi tin US Israel chawan ni lova kan hriat angin Gulf rama US ina base dana mun military mun ma a chopna ram engemaw zat hei kan hriat angin Bahrain te Qatar te Kuwait te Saudi te UAE te Jordan te heng ho hian an air defense an lo kap thlave boka han ram van bo ruaka ron thlok lut chu an ram himna an ram thunei na bo chiat na palzut na ni tin an hun ma a ron tlatur te an lo kap thlave boka tin Israel po hi Iran ina aron ka hianin darikin halut thei mai bik lova ram engemaw zata paltlang angai ve boka chutiang chuan a paltlang ram te hian an lo ka thlak pui ve tho chung te chu anin dodan kalmang he nia Israel ro hi chuanin missile an kap mang lova drone an tir chuaka chuti line fighter jet manga beipui thlak hi Israel ti dan ber chu halani meka tin US po hian fighter jet te tir chuakin bomber te pon thlo tir towa tin tuipui atang hianin tomahawk an han thlo chhuwa tir le zo boka tiang vel te chu US malak dan te po nia tin US hian tuipui lama Iran navy te tringmit tur le da tha a chutianga Iran naval force te mit tur hian malak na zau takan kalpuya hriat nun bera chuanin US hian Iran in dolong somli panga han ti chiat sak to nia soi ani ni zanlam khan Iran chuan Israel ate Gulf rama te bom malaka chua chun jom zel US President Donald Trump chuan in dona hi top thuai thei ni khana soya Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei chunga malakna khirtak kalpui ni tur thu te po soi chuak le a heti la hian Iran a chuan mi nuaitel pungkhomin an hruai tu thar Ayatollah Ali Khamenei thlak tu afapa Mojtaba Khamenei an lomzia le an support zia an tir ve bokani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuanin Iran hian chulati hun chung zong beipui thlak na ala kalpui zel don ni na soi Traman in dona hi atop thuai mai thei tia soi hi Iran Foreign Minister chuan hi kan ring lawani ati Iran ISNA News Agency chuan Iran khothlang lam Iraq khopuya US indo thlona in chen na ina kap niran soya heta hian mi panga an thi mi thanem takan hliam nin an tar langbok bom hi ala puak chun zom zel Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US hian kan ram then daran tuma kan oil la kan tumani tina soi Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi chuanin ram then khat China Russia France Stalin Iran tuna buena mek hi in ka hai nei turin ma an lamek ni na soi Tehran khochak lam chen na ina be pui US chona thak nei in Tehran news cha chuan an tar langa heta hian mi somli an thia oil facility be ani thu Iran lam hian an tar lang boka Iran a hianin oil khit fiam na mun le oil tanker ten be an tok chho ta zo mai hi Iran tan chon thil poi takani thaya chuti rualin hei hian khovel oil din mun po angong chho thei don nia soi ani he thu kan bo sei lai thleng hen Iran a hian mi sang khat jani somnga panga an thi to nia soi ania mi sing khat vel an hliam to ni in puana ni bok Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuanin
Iran a chuan chen na hmun be ni mipui paisei lo te be an ni tin hetiang be na hi aten oma ana thayang berin kan chang let don ani ate nimin lama in be na Kuwait ate United Arab Emirates ate Saudi Arabia te Bahrain ate Iran missile le drone te athlok lut le nual mai hengram te hian an lo ka phla ni nan puang bok Saudi Arabia Defense Ministry thu puang tu chuan nimin lai ani zan lam khan an sipai te chuanin Al Kharas Governorate khothlang lambiala drone engemaw zat an lo dang an lo kap chhia tia soya Saudi Arabia Civil Defense Agency chuan Riyadh province Az Zulfi khopuya chen na hmuna drone atla a heta hian bungrua thanem tak akanga a chebok ni ina soi Gulf ramrang ranga bepui thlangna tharte han ngai thlak chun zom zelila Saudi Ministry of Foreign Affairs chuan Iranin bepui thlak chun zom zelna rampani inkara na kin loka indona top nuwa po ngong lian tak anei theidon ni nan puanga Iran chet na hi Iran hian ban sanangai Saudi mun ma be puyaron thlak to lowangai ni tin Saudi lam chuan vauna thar an chak chuak le Bahrain lama hian nge thleng Bahrain kho pui pakhat manama chuan chena in pakhat Iranin abe wangin meche kumsom ni pakomi thia mi pariat an hliam Bahrain Interior Ministry chuanin hemi chungchanga hian thu chu asiamin Gulf Air thlona zong chu Bahrain airspace lu phalani lova Bahrain chuan an airspace an lakhar chun zom zel tur thu Bahrain lam hian thu chu asiamin an tar langani United Arab Emirates lama lu tila UAE a chuanin an air defense system ten na an la thok molmola Iran atanga lut missile le drone engemazat nimin le ni zan lam khan an lo kap thlavele bok Kuwait po han boi khop mai Iran atanga beina drone paruk chuni zan khan an lo kap thla a Australia chuan UAE hena missile pedon hemi chungchang hian ngai thlele lokila Australia chuan Middle East military surveillance aircraft atir tur thu soibokin UAE a hian missile thon don in Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan asoya Australia chuan leya sipaida ground troop te leilama atir don lo nina soithung Australia hian Asian Cup match masaber an kelma a namhla an salova tin Iranian match footballer pangate Australia han visa pe in an lo mi khwal mek nia soyani bokani kha US lam hanen leila US President chuan min lam khan indona atop nai ni in asoyama ro chu Irana hian be pui thlak na tak kalpuyani le don thu soi Iran rama US be pui thlak mek din hunte thlir hania indona hi top thuai don ni entram chuan asoyama ro chung tika nge top don ti asoi lo thung kan ti kha amai ro chu tun kar chung chuan top don lo ti ka soi du ni ti entram chuan nuwa asoile Donald Trump chuan USAN target sanga chuanga kap to ti soya hetianga ni chuanin Iran Navy te an Air Force te nasa takin kan ti chhetoa an missile launcher somre ta tanga somkwa vel kan ti chheto ni ati Iran drone chakna tuna hian nasa takati niamani to drone an siamna mun te po be isinga hian an telani tin Trump chuan soi USAN Iran missile launcher somre ta tanga somkwa ti chheto angin Donald Trump hian soya Israel am thu chuadana khan chon Israeli fighter jet 10 Iran ballistic missile launcher zathum chuang han kap chheto ni nan puang ve bokani kha Republican lawmaker ta hena Donald Trump chuan tuna hian nena chang turin kong top lam kan zo to ni tin Trump chuan soya Supreme Leader thar chungchanga chuanin malak na kalpui ni tur thu Trump chuan soi US du da nanga Supreme Leader thar hi omdon lobani chuanin kan da thang ti te polo soi to ni kha Hein dona hian US sipai pasari an thi ti Trump chuan asoinona heng kan sipai pasari thi te hian kan na tho tur hi hian chuak turin min fui ani tin Trump chuan asoi chun zoma Trump le Russia President Vladimir Putin te chuan indona Iran indona chungchang le Ukraine remna aom theidan tur an soidun phone call in an bia Kremlin chuanin khovel economy boimeka economy chajel tur ve na tan malak anin huam thu Russia lam chuan an soibokani Israel lama han lut leila Iran sipai te chuan thu chu asiamin Israel Haifa a Israel oil and gas refinery a be pui thlak na hlotling takan nei ni in han puang hemi chungchang hi Al Jazeera chuan ron soya fuel tank Israela bein drone an kap lut ti an soiboka hei hi Iran News Tasmin News Agency chuan an tar lang bok Israel sipai te chuan Iran atanga Israel lampan missile engemazat han lo ka phla hanin an puang ve bokani Donald Trump chuan Israel le US thodun na chu thodun na thatak ani ti in afak le a
an tho ho na chuan mel ma te ti ke som me ka ni Iran chu Israel beitumina in buat saya khamilai tak khanin beipui thlana kan kalpui ta ni ati nuclear ral thuam nei ngat seng chuan tuna hian Iran chuan a hmang to ang tein Trump chuan a soibok Iran beina tharlam bera chuanin Tel Aviv International Airport bula construction site a drone ke them le missile ke them tla wanga hliam mi pakhat chu athi ni in Israel lam chuan an soya Iran beina wanga Israel a thi za chu mi som pakhat an ling chho ve ta bok Iraq Prime Minister Sia al-Sudani chuan US Secretary of State Marco Rubio hena Iraq airspace territory le waters te hi thinam ramemo hebielemo beitura sipai malak na engma atan kan phal lawani ati Iran beina tan chungan mun te chu kan phal lo tin Iraq Prime Minister chuan a soi IRGC PR office chuan in thu chua siamin Iraq Kurdistan a Erbila Harir Air Base US sipai te headquarters an kap ni an puang bok Israel sipai te chuan Lebanon chim lama cheng te chu an chen na in arang lama tlan chet san turin thupe kan ti chuak le a anom na mun a Hezbollah mun ma laka be pui thlang na lian tak an kalpui tur thu an soi litani lui thlang lama cheng te chu arang lama in son chuak turin Israel chuan ati chu tiangani lo chuan chung lai vela Hezbollah mun ma laka bepui na takin kan thlak dona in nun na tan in tlan chuanga in himna tan in sa senga nga yani tin Israel lam chuan thu chua khong takan siam chhole ta me kani Israel le Hezbollah in kara buena hi alapun lun chhozel mai Hezbollah hian tuna chuan Iran ai mai in Israel an beina saya moti mai turani Israel Hezbollah in kara buena tun indo ayotala a phubalakna Hezbollah in an kalpui no Israel in a chan let le tuna buai nu hianin mi zali somret paruk Lebanon an thi tonia soyania Lebanon a hian mi no isari vel chu anom na hmuna tangin an plan che tonia soyani bok Lebanon news in an puan danin Lebanese Maronite Catholic puithiam Pere al-Rahi chu Christian te khuwa khalaya Israel tengka wangin athi nin an puang Israel ram ria tanga mel tlem te vela hla omania khopuya tanga Israel in inthiar chuak tura ati nuwa Israel lam hian teng mangin beipuan thlak nia soi ani kargila ma chuan imin lam khanin NATO air defense system 10 Iran atanga ka chuani nge yangai ballistic missile an ka phla hei hi NATO ina Iran atanga ral thuam ron kal an ka thak voi ni na ani tani o heti la hian Vladimir Putin chuan khovel oil exporter lian ber panina Russia chuanin khovel pumho pa energy lama har satna ummek ma chon turle tizia turin malak ain huam thu soya European customer tenen hokdun le turin Russia chu ain pe rengani ati country tangin Russia Ukraine in do nu hianin Europe ram tam tak chuan Russia atanga oil gas an lak an ti topa ko thanglam Middle East lama an truana US oil gas te an la luta tin Middle East lama an in son bokani kha hetianga boina aronom chhomek ta ka wangle Iran boya wanga Gulf ram tuyal theilit fim na te an na thok theilawa anin khar thep thuplai hianin le helai Strait of Hormuz kharani boka wang hianin crude oil mana sang chho ok mai hania oil mana har satna lian tak om chho tran meka chuti lai chuanin supply chain a boilo na turle khovelina oil lama har satna lian tak ato chhun zom zelo na turin Donald Trump khan ma al renga kan punta gang khan India chu Russia oil lo dor le lok turin Trump khan ati chutiang chuanin India po hian Russia tangin oil barrel amak te duai tel acha ngal chutiang chuanin Russia hian supply chhun zom vele ta meka chutiang te chunia Russia po hian he hun ram chang hi chuin Europe ram te chu Russia ne na oil a sumdong le tur le in sumdon ton na kalpui le turin Russia chu en hong rengani chutiang ani chuanin khovel oil a har satna lian tak om tur chu kan ti ji om thayang ti in Putin po hian thu chua siam ani heti lai hian in France President Emmanuel Macron le atho pui EU ram te chuanin Strait of Hormuz jiranina a khar chu hong turin mission kan kalpui don chumi tan chuan kanin bot sei ati sipai mangin helai Strait of Hormuz khar hi an nuai don nge engtin che nge France le atho pui te hian man lak don kan clear don ani Iran a hian oil facility ya bum apuak chhun zoma oil an hlit fim na mun le teng karte po al chhun zoma ni he thil thleng hian in khovel pum oil har satna adi sang thei nia soi ani boka G7 Finance Minister te chuan market din mun thazo kom theina turin meeting an naya energy stockpile siak chok turin anin pe thuan puang bok omje chu stockpile han ti hianin crude oil da that ang chi stock engemaw za thiram tam takhian an nei thina chu emergency ate in do boy ate chung ho chu man turani chu tiang
mang tur po chuanin G7 rampo anin buat sai anin peito ni in puan hani nge boka he buaina hian khovel market te nasa takena hong chho mega Gulf state a chuan oil le gas siam chuana hun engemaw chen ti top ani chhowang hian buaina oil chungchanga buaina lian zawk a awm chho thei turanga ani crude oil man hi ama a asan vak ai khanin tlemin atlan hiam le deuh to a crude oil man hi dollar som kwa velin atlan hiam le a traman Tehran in Strait of Hormuz kaltanga oil alak ati top awangin hei media tam takte chuan an run soi Donald Trump an Strait of Hormuz Iranina akhar chuna taken avawa chutianga an khar chun zom mani chon bei pui thlang na lian tak mangin an nuai don tia soi atanga nikhata dollar za som ni atangin dollar som koa crude oil man hi atla thale ania soi ani bok hetila hian Iran revolutionary guard chuanin nimin lamkhan Iraq Kurdistan biala US base an bei ni nan puang Kurdistan biala Al Harir air base a US sipai mun an lu chuani in han puanga heta hian missile panga ka luania chiatna engemaw zat US lam hian an to kani ti in Iran news te chuan an puang ve bokani Iran puitu hi Hezbollah an ni meka heituna Iraq hianin helpol pakhat chu an ron por thar vele viau maya Iraq US base a te be puyan thlaka nizan lamkhanin missile panga Iraq US base an kaplut nia soi ani drone le rocket mangin Iraq Iran tho pui te chuanin US base an bei US diplomatic facility omna Baghdad International Airport baka oil field le facility te an bei tel nia soi ani nimin lamkhan Iraq US sipai mun pui pakhata drone pani Iraq Iran tho pui helpol te hian an kap lut boka Indonesia pani naron her chho meu chuanin US lampo hian ral tho man chan ve tanual mai kan punta gang khan US chuan the nanti terminal high altitude area defense system pakhatan chan ni na langa hi Iran chuan an kap chhia ni nan soi hethila hian US thet le S400 lo khai khin polanom hal var boka tuna kan soi hi Qatar Al Udeid Air Base US ANFPS 132 early warning radar system Iran ina an ka chhe chungchang khani hei hi dollar tlu le ding on khat point pakhat man zetania turu takani Qatar lam chuan helai radar hi ka ani thu le a chhet thu an nem nge ani Iran hian Bahrain khopui Manama US Navy 5th Fleet headquarters po an baya satellite communication terminal panni le building lian ninga mozat anti chhia nia soi ani bokani Iran missile bena wanghen Jordana Muwafaq Asadi Air Base US Air Defense Thet Battery nena inzom US ANTPY2 radar system po achhia nia soi ani United Arab Emirates Al Ruwais Industrial City yada Thet anti-ballistic missile ABM system ina ahman ANTPY2 radar component po ka chiat jinga hian tel nia tarlan ania radar component ti chiat man hi dollar maktaduai za thumbor vel zetani Iran hian precision guided missile le one way attack drone mangin ANTPY2 radar system hian bei an hlotling ni in media than khatte chon an tar langa tuna kan soi ka chu Iran lam news puana nia hei hi atak taka achi MT ro fin fia ani lo thunga amai ro chu US radar than khat chu Iran hian kap cheve ngei ti chu Qatar po khan an run puang nge ni kha hei hi news lian tak kha a oma achan chu Iran hian engtin ngen ka chhe thei ti la ya kha Russia hian information an pe ti thu thang te om mek ani kha Russia intelligence trend katen Iran hena hian in US radar kap chetur hian in information an pe ti te thu thang om hi tak tak ani don nge fin fiana ero tun thlengena lo om lo ani Haifa fuel storage Iran UAV tanan beya hemi chungchanga hianin Iran media ten engian soi han ngai thlavela Israel US chet na ngor he kan puang thina Iran chuan kap de mol thina ni kha amai ro chu Iran media te puan hi ngai thla ve hrim hi tha e site a le b han ngai thla kop kha angai ve tlatani February ni somni pare te US le Israel te na Iran la ka bei puan thlak nuwa indona hom chome ka ni hai voin ani som pani na ani tareng mai Islamic Republic of Iran army chuanin nimin lam khan bei pui thlang na hlotling takan nei thu han puanga Iran oil depot Israel ina abeina chumi phubalak na tan chuan Israel Haifa fuel anda khom na mun chu drone manga an bei ve thuan puang thu chuan siam dana chuan United States le naupang thattu Zionist sarkar thil sual ti hi na taka chan le tan nga ya chu wangin tuna hian an oil da that na mun kan bei ve ta ni ti ni ran lam chuan thu chuan siam ani February ni somni pare ta Islamic Revolution ruai to ayatollah Sayyid Ali Khamenei ba ka sipai ho tulian le sarkar million te than ni nuwa US la Zionist sarkar chuan Iran laka sipai boipui thlang lian tak ala nei chhun zoma hei hi kan ram himna ron khoi chetu le kan thune na palzu tu an liangin anataka chan le thian phu ve reng ani in Iran chuan Gulf US base
poimo tak laka be pui thlakna hlawtling taka an nei to thu te Israel a chuanin an sipai hmun hma te le an oil sawng bolna te pawh ka chiat ani to thu an puang ve bawk ani Iranin Supreme Leader tharan nei hnu loka IRGC chuan Ayatollah Said Mojtaba Khamenei thupek zom turin IRGC chu tuna hian kanin pei to ni tin thu chuan ron siama IRGC chuan kan leader thar hi Iran nam tin ta na leader ani Ayatollah Said Ali Khamenei thina kha kan tuara maro chu tuna chuanin phubalak na hun aronin her chuak towa kan hruai tu kan leader thupek kan ngak mek ani tin IRGC chuan thu chuan siam rup mai kan hria tangin Iran Supreme Leader Masaber Imam Khomeini kha sang hasgo somret pakwa khana thia chumi hnuwa kumsum thum pasari zet mai Ayatollah Said Ali Khamenei khan ro harel ta tuni somni pariat a Israel strike a khana thi ani kha khami hnuwa khan Assembly of Experts chuanin afapa Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kha Islamic Revolution ruai tu tharatan an puanga Islamic Revolution ruai tu pathumna ani tani Iran lam chuan ron tong por khop mai ni som panhi la in dawa hianin an le cha thei viau ni in anin ngai ani ber mai Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuanin atul hun chung zong Iran chu kan tang thei don ani tin thu chuaron siama Islamic Republic Security Chief Ali Larijani chuanin drama na takena volet boka Iran mi te hianin Donald Trump hi kan hlawlawa US Israel lawana chantur kan nei lawani tin thu chua khong takaron siam bokani nangni aero puizok te point Iran nam hi antibo thei lawani hi tin laser ni chon exaron posa film khor ro chu ti lo chuan Irana mi ta inda thatang bok din huna hian inom thuai don ani tin a soi chun zoma Donald Trump ve thung hianin kong tam taka an chak to thu le ama ero chu amor an la bok lo thu asoya oil supply na kong block ringa ni chuanin chanlet na ana thayang ber kalpui ani don thu asoi bok Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chu PBS News ina an interview na heti hian asoya kan misail manga beichun zom zel turin kanin pe rengani ral thuam po tam tak kan la nai ni atul hun chung zong bei turin kan la in pe hle tin Araghchi chuan asoya inbiak na chungchang Araghchi chu zonia American na inbiak na nei chu thil hrom takani ati American te ne na inbiak na nei le hi kan agenda a karing to lawani tin Araghchi chu na sei chun zom US la Israel hian kan sarkar pai thlaka sarkar nam thlu kan tumama ro chu tuna hian an hlo cham me kani an hlo cham wangin tummu mal an nei thei to lawani tin Araghchi chuan US Israel chetna chungchang asoya Iran Islamic Revolutionary Guard chuan in Trump hi na takin an chang le dona Donald Trump ani lovin indona to phun chu ke manin kan rel dona ni ati Trump hian bei pui thlak chun zom zelani chuan eng oil ma Strait of Hormuz atang hian kal tlang don lo tin Araghchi chuan a soibok heti len Saudi Arabia oil giant Aramco president le CEO Amin Nasser chuan Strait of Hormuz paltlang lo zongin an tanker tekal turin kongdang an zong mek ni na soya East West pipeline hian ni khata barrel tluk lading on sarivel atol chu athaya tunkar chung hian Red Sea port yan buwa kan oil te ron phur thlen ani don ani hati Strait of Hormuz a thilom dan hian hebial pumpuya tanga oil volume lian tak tak thon chhu turati kholo mek ania Iran indona arai pole Middle East atanga oil thon chhu lama harsatna alian ting mai dona chu chuan khovel oil market a harsatna lian jok a thlen ngei don tuna pangin buena chu hain tranta ani hi hetila hian Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Khalibaf point Tehran hian indona ti to patum ri lo nin asoi ve boka hewang hian indona ti top tur le in ka haina nei turin agenda do kana engma chhop alan ni ri lo tin Iran Parliament Speaker pon asoi in ka hai hi tuna hian kan zong lova nei po kan tum hek lo min beitu hian Iran a beile to lo na turin jirtirna kan la pek chun zom zel don ani tin Iran lam chu la tangko viau ni na langa enge in beina hian ngong anei zel don le Iran la han la tangko viau mai sia US la Israel ina bei puyan thlak na hi engma lova achang thei mai donem tuna la Iran hian Supreme Leader thar han nei le ta box sinan Supreme Leader thar noya hianin Iran chu amma anga han kaldan ngai bok khan an kal le ni phei chuanin US Israel chet na hian omzia thui vak anei lo mai thei di chu expert lam soida na ni boka chutianga ni lovan Supreme Leader hi an da tha Iran chu kalphung thar anga kal tura atop an khar pui thayani ro chuanin US Israel chet na hian omzia chu anei viau thei bokani engponi se chu thil chu Iran lam hian thlentir an tum ho bik silova enge thlengzel don tu thar ber